qayerda? Voy. Chunki bugun bizda bayram. Bayram? Nega bayram? Sandug'ash aytadi. Bugun bizda nindi kun? Bugun bizda jum'a kun. Jum'a kun. Anishasi? 13. Jum'a kun 13 shulay deb bo'lib bizda nindi kun? Sabir. Bugun bizda jum'a kun 13-may. Baragal. Bilmadik. Bilmaysan. Bugun bizning ilanishganga 5 yil bit Sandug'ash. Obo. Butunlay unutganman bit Sabir. Emin olmadım. Şundan aldım. Seni şın ko'nglimdan tabrik etem. Oy shishkeler, nindi motor. Ey rahmat endi sana Sabir. Hozir o'zimiz yo'q. Qarara ne kadar bloklar aldım. Vay Sabir. Şın ko'nglimdan ham ulug'imiz Aynur ismidan tabrik etem. Ey rahmat endi sana Sabir. Bu kadar bloklar olmasam, bular bitmenin barısı da var. Bulsun. Tağın bulsun. Tağın alam. Dünyadagi eng motor ayberlarni sen alam. Chunki senga loyiq. Ey rahmat endi Sabir. Sabir. Qarali, salg'ansın tug'ilmasin. Yo'q, salmadım. Qo'y, ürelim menga. Yo'q endi, men almaram biladi. Sabir, sho'yarma endi. Ey Sandug'ash, yigitlarni uchratqa deyim. Ozgina shampanskiy ichdik. Bugungi motor kunni belgilab o'tirgan bo'ldi. Ey Sandug'ash, men seni shu qadar sog'indim. Umrim bo'yi qurmagan gibi bo'ldim. Sabir. Sen şampanski neşerge yaramın Sabir. Qo'y hali, endi pullarimiz yo'q. Tobun ortida o'tiring hali. Qaraysan, bu butun ellarni endi tag'in direkt shodlig'im bormasam. Var Sandug'ash. To'qimmisan? Var. Men bugun butunlay aybsizga turmaga o'tirgan tegishli tarqatga olib qoldim bitadi. Tigi, yetim farqatimi deysan? Eye, narkotik sotda ayblanganlar bitadi. Butunlay aybsiz bo'lib chiqqanmini? Eye. Shakan gruppasi tarqatni o'z qo'lga tushirmoqchi bo'lgan. Tarqat biza bo'lmag'ach, uni qo'pay deb qiynab, kissasini narkotik solib, orqa tashlaganlar. Ham militsiyaga narkotik sotdi deb xabar solganlar. Sen qo'yan bilding onun aybsiz ekanini? Shakan gruppasi qo'lga tushirgach, tekshiruv sharaf borganda, tarqatning butunlay aybsiz ekani belgili bo'ldi. Hukm zalmashilib ketganda, rahmat akajon. Bu yaxshilig'ini menga unutmam deb o'zima to'tirib qaradi. O'zining ko'zlaridan mildiramay ishlar keldi. Ikkinchi shoqlig'im mana shu Sandug'ash. Ey Sabir, rahmat endi sana Sabir. Ne işin? Yetimlarni, g'ayibsizlarni yo'qlaganing uchun. Yo'laring ortig'im maqtama. Oysa burun tushimga tiye. O'g'imiz, Aynur qo'yasin. Aynur, keladi. Sog'indim o'zimni. Eligina liderga kirgan edik, ulanda o'ynayim deb jiladi da, qolsin degach qoldirdi, o'ynasin endi biroz. Oysa uni kutib sog'inib turganda qo'yib shiriyman. Aynur, keladi. Sabir, to'xtang, eligina qo'lda bitib o'ynasin. Hozir so'ngroq olib chiqarsin biroz. Xo'p. Mayli. Demak biz sen bilan Alloh uyda ikkovgina. Sabir, qalanma hali. Sheshiklarni bozorga qo'yib hali. Yana oysaning qo'rqarga zikir bo'ldi. Yo'q endi, qo'yaman. Endi o'zim hazırlayayım, sen yo'laysan, ishlab qo'ydim. Yo'q, ishing kuni bo'yi bolalarni o'ldirib qolgansindir, endi o'zim hazırlayayım. Yo'q endi Sabir, men uyda ishlamayman, sen nega ishlaysan? Men ishlayman-da. Narsa kerak sana? Narsang eng. Butunni sizda ishlaysan. Borasida baralar ishlaysan. Xo'p, mayli. Voy Ulash, bugun ishga Shuhrat Tashkentboy tarafga boramiz. Eng motor kunlarniki, eng zotli birlarini top. Nega to'g'ri nima dey?
Yok, Қытайдан художник достап айтқан. Шул құрметке Заравшан ресторанында банкет керек. Біз анда шақыруда. Жырларбыз, бейірбіз, көңіл ашарбыз. Ey sabır. Tamam ne? İki. Ben bir anda şaştığına. Yine yok değil. Kalırman senin yüzünden. Vay yol edersin. Kumar yaşarsın. Onun үшін бір шума, әлеріне болашақ. Енді бітемей ала келеміз, сөзде бердім. Hep sonunda zaptırma iş yapırız. İzine varırız da bakarız. Yani var alay sayın Nurlan'mışım. Sen bugün şundan ellerin bir sabır. Vay, şu kimin sinirlen bırakıtlı. Haydi alıp şu ginden yanına. Ya, bir ayağımında, bir ayağım dilimde. Oy Xudayım, 50 odaştım indi. 15-ci yurt dostluq buramı diyenleriydi. Şu indi şu, 15-ci yurt dostluq buramı. Qorali kızım, 15-ci yurt dostluq buramı deyip çürüp kaldırganlar idi. Vay, Vay enekeyim, bebekeyim, sıvap Baylardan girip çıktın, gel oturalım. Hay balakayım. Seni Taşkent kuramlarında izlep odaştım ahır deyip başlarıma yapıştı. Bir gerekliler sizi de baş, milerim payını, nişikler turasız sızmında. Benim sıvap bayım. Baylardan işikleri girip çıktın, sen bizim yaparlar. Biz Salih abim benden yaparlar. Hay biri gaki gelip, hay şu şey sıra girmesin digine. Hay bir gerekliler Salih abinin singlisi. Allah başlatırımızda yaşayanlar ya Hazreti Taşkent'te yaşayan. İki taşı zor indemeye ileri birbirini tabalmışsın bizim basının. Oğlum basu kırahatla indemeye. Ey canım. Hay canım antıp duramıyorken. San yapaların, naş yapaların, kuvvetli kuşlarına sürecilerle. Biz isen vakitte koyduk bunu. Sen yürekliler. Oy şuna kadar küterdi pişirdim bu sıvap bayım. Şöyle. Kararı seni gördüm de bütün başım. Bine mi davranırsın koyayım beni. Seni gördüm de başım şu oldu. Biz bit tut hele. Şeyler ezine verin. Eğlerim gidelim. Gidelim ve eyle otur elle. Hadi şeyler ezine. Şu kızıyla. Kazı bir gene şey bir sıvap bayım. Sil öyle. Nişina. Dik sonra kabınlar. Üzeri gitmezler don yapaylar. Öyle Salih abi bilen yapan kızların bilmeyimsin ya eser şapitkenle. Uğramğa şaktım da yürüp kıyma edip odaştım. Adresin kısadevi. Tuttum da bir maşına yapıp kurtardım da minmeytem kazanlar. Minmeytem yukarı erkeği oğlunlar. Minmeytem adaştım. Minmeytem şu adres ve şahına itip koyalım. Ne var bitindi o yakışık işler. 5 minut içinde getirip attım alakayı. Rahmet şükür. Mehmetem akşa yuğapa kerek tügüldü. Mehmetem akşa benzinin abılı. Yuğapa kerek tügü siz bir dakika etmemdi. Derse basılı kış Mehmetem. Kunaktı rahmet şükür. Bihmar mısın? Eğer şöyle iyisiyle işe sosyal Mehmetem Hamza'di. Mehmetem biz yolda da bir Hamza isimli bir şey. Barışak da Kalimullah canı diye çıkmayı. Ay bakayım. Münevit işmeletmişlik matursuzda sütken, paramıyıklı. Meydemizin yok arada boyutası tekman bulup meydem oğul sütleri, oğul tatlıları gösteririz. Muçaları yağarız meydem. Sizin bundan muça yapmasağızdan dedim kule tamam kimden. Böyle şulayttırıp bana kayır. Sıvı apayım. Sazlık gitken oranmayakla uzay şirketinin başını eğedip gidip şittim yani hay onlardan şimdi. Ay bay. Sen koya baksan da yorulmuşsun bittiğinde olay. Yok indi. Eğlenin şeyler işi bulturayla kugele bulur. Oğul hallerin vesile Oraya kayın. Bir de vursulmalı. Eline şey yanından kızaldık. Kilgenden biri şey işitleri, aşaktan kişi yok. Vay yarım bir gerek rastlamışsın. Bizde buna kaçsa tavuğun, urlegin, kazın, sarığın sıyabız. Vay bir gerek rastlamışsız yaşaysız dikkat. Oraya kayın. Oğlum ses buraya. Oğuldan kaçıp gitken kişiler kalbine suyağına oğulğa batıp motor gider, saldılar indi. Yana meşrep dizitler, yana klub saldılar, gasketler, süpürtler, asfalt yollar saldılar. Ele simpanda yok edip de yalanım örnek. Yok. Eee, mele şular şu. Eee, mi taktım
Takıldayım. Sabiren koyarsın seni. Elimine malayını alırga en ileri getirip gitken idi. Olardan alıp çıkarıp biz ey Galiba falan şarak durmuyorlar. Bir de bunda işim oldu da biz birge duramız, birge. Malay istev yatasın indi. İyi Allah'a şükür sabah. İyi be hadi Tevfik'e bile sendi bana kayın. Amin şolay İyi olsun. ömürler digiri dönnekim. Mene seni qarab turam da şat elinde akşap parasını indi. Ul gözlerim, ul şeşlerim şat elinde mene. Vay sabah vay eni kızı bulgaş. Nişle desin inge. Etiyenin bilendik tusta yaşadık şu. Etiye gelip yatırgani. Oğlum tusa kızımızda sana kilitip birebzi tırganları. Sine kilet iten diye. Biş kız olap kaçtım, biş şav kalar, şav. Böyle. Sabah vay nasip bulmagaş. Yok idi bile yok. İyi. Etiyenin bilendik tusta yaşadık. Bir-birisini bir yaratışıp yaşadılar. Yani aytadırgan idi. Men galimden başka bir kinde yaşay olmam detirgan idi. Etiyen ölüp gitkenden soň uzak yaşay olmam şunlar mümkin. Bir-birisini yaratgan iki parlar, bir-birisinden başka uzak yaşay olmam dürüst eken. İyi şu. Ey. Şolay diler. Mene seni gördüm de şap elimde görgen sıman boldu beni sabah vay. İndi kökten öyle büyüdüreyim. İyi sağlandım avılını birer avıl kıştığına kilip şıksa yarar idi deyip jüridireyim. Mene bit, Allah'a şükür mene bit. Nik alay sağın qaş, nik koypisa son gittiğizde şu aldığız. Suğa düşken buldunuz bütünley, unutup bitirdiniz. İyi yarışmayla sabah vay. Avıla koysam bütün yaralarım yamadan aşılasın antı yolaşır. İyi, şulaydır şu. Kişi halin kişi bilmeyi üz başına düşmese deyler. Siz de bir soyluğa bilen gürleşip, şükürleşip, Allah'a şükür. İndi habisi anaklarımızda sürüsürütler. Onun leylesi gerek buraya türge yarata. Jay şitli mi yediğinizge şitlige şıkana şıkana. Jay başında bağlar koytar batalar da jay buyu bağlar kayın. Ersiyanın bağları kızan uçası yaşadı. Babul. Babul tegene bir, babul mu da bir, meydan birir misiniz ya babul. Meydan misiniz ya babul tübük devari. Tağın bir meydan bana uğuz sözü bilen derseniz, o tağız ben ağızdan fış kazanamaz. Ben şöyle tüçüyle tırgaç, o tarz sağa ilerletip bitirende ilk geçinler, tağın uğuz bağır olup eğlenip batıklar. Ben şöyle tırıp meş gidip, birleşip yaşık yatağımızı idare Vallahi. Birleşip yaşamayat kaş. İyi, Allah'a şükür. Bir de olsun o pay. Sonya paylar, noca paylar, üzerine dikkat etsin. Eyletliğinde yok şembileriydi, işte kopuşlar yapmaydı. Mene sizin koymanız rağına bir kişiler kuşayındı. Biz isim vakitte koyduk koyup gitsin dişler. Orinleri tapsan sinirine, izlep tabasın divetler. Dürüst etkenler sıvı pay. Karale, eydeli oşamışı bu karale, eydeli. Soyumeli, soyusun kile. Foto bular. Eklime paylar ne halacaksın? Oydarını gönderdir indi. İyi, fotoğrafımda etkin yapalım. Yaxşı oydarını gönderdiler indi. Bütün oğlunu jiyip büyüttüler. Ondan sonra bir tane bir yaxşı haberleri de buldu. Elle işitmedin mi? Yok, neyse buldu. Oy valla kayıp. Beklemden geldi yine. Aynur İhsan bulup çıktı bir telefon. Aynur? Oysa... Değişik sen bulup çıktı. Fotoğrafımda aklıma parmaklı Aynur. Aynur İhsan bit. Şu yarmarı benim bir abalaytırıp sıvı pay. Şu yaratılan sustu bir oline. Önde diyen idim bizden kuzgattım bir. Oline. Uşanmayayım. Gidelim gelip duralım konuşalım. Gidelim. Uşanmayayım sıvı payın işe getirip ol sen bulsun değil. Ol bir dur de. Onun bir... Uli gövdesi bile tabutu koydu. Biz bir tane biz kumdik. İyi şu anne. Kumdik şu. Aynur deyip bildik şu. Dik. Onunla başka salanı koytargan bulganlar. Mene dünya ulaşını haylerde bulayken. Bütün avul, bütün rayon şakattı. Gazete, jurnallarda yazdılar. Bütün televizyonda söylediler. Mene bit.
Aynur isen mi? Sulu bay, sen ana şundan da uz gözlerim bile gördün mü? İsen mi? İyi gördüm Alina. Dik. İki gözü birini görmüyor. Nişik görmey. Nişik görmey. Su kuraygan mı ne? Aynur'un gözlerine pek nık ziyan gelgen. Atratlara bilen meni kaçıraganlar. Mene jiberindesin ularını armiyaga. Kulsuz, oyaksız idip koytaralar. Oline, Aynur isen mi? Onun hazır isen bulundan mehani koyda. Koy sıvapa yüreğime hancer kodadım. Seni buraya şu kadar suyungan idim. Şoklağımıza kabarmadı. Urgen iken urgen idim. Sıvapa. Onun hazır isen bulundan mehani koyda. Yüreğime hancer kodadım sıvapa. Benim kumulum nedir kötüydi, nedir sizeydi. Alina! Sandılaş! Dağların şeyi getirme! Sen misiniz? Bizde mehman var iken Tukta. Mimik sizni bilen. Avuldan da olmuşsun siz. Neresiniz? Kümeli mi? Sandıgaş. Ha, Slopay, senler misiniz? Senler gezmişik. Nottiga vaqtda qiziq etganingiz biz deymi? Şu, o'zingiz qiziq sandıgaş bey. Baxtli, marhamatli bulasınız keldi. Sevgan yarlarınız sandıgaş kebek sılı bolsa neymiş? Nikşoy bunda bitmiyor Slopay. Mene bitim benim sandıgaşım. Mene bitim benim Alinam. Slopay, yamadan suyali. Nişik bunları öyle? Bir vaqt qizlar meni sıraylar. Slopay, nishik baxtli bo'lurga. Nemeyden pişirtken basında sandıgaçlı yalagan. Şu sandıgaçını tut alsanız, şu sandıgaçka arın alsanız, sigan yerleriniz sandıgaç kibik sılı olur meyden. Evları tımartı kadar, bittik pişirtken basında taptırgenler, sandıgaç izlegenler imiş. Şundan soň bir atma boya ortib yotdim. Ani sandıgaç qışıtkan dengizinde tugel. Su boyunda. Tol terekte deyip, yamanım sarıtında qışıtkan bilen sarıdı. Ana şundan soň bek yaxşı bilen nemi qışıtkan deme. Siz bizni algan çek kelip çıktınız hali. Men Alinaga söyledim edi, biz Salih abim bilan yubileyga kirgan edik. Ana soň sizni de sog'indim. Aytmaysiz bir juğaldınız. Bütünley suğa tushgan ko'p bo'ldingiz. Soň Slopay, mene Alina qo'ydam deysa, men hech yoqda da azir. Tazara nega men kelgachda so'yotma ketdingiz? Ana Slopay keladi, ayda. So'yotma o'tiradi, shaylar shirtamizning ayda shay shalidir. Ağır. Sandılaş. İler ayda Slopay'ın yanına şimdi gelip otur. Ayda geledi bundan. Şu kadar tutup, şu kadar bağlı söylegenin mene bir Slopay'la gençler tutup. Toktale. Nega senin keyfin yok? Üzerinde kızargan. Sabir olun beni buraya geldi okudan Ali. Etmeyitliğine geldim bit. Şu keyfin ya, ayda sandılaş. Sabir. Evet. To'xtali Sabir. Aynur. Aynur isen ekan bi. Ayda mı? Ya Aynur. Aynur. Aynur isen ekan bi. Sen ne sesiylisin? Aynur öldü bir dinle o. Kukten öldü. Oy sabir olun, tanışlan Ali. Aynur isen bit. Ona başka soğuğunu koydargan kulağından. Slopay. Sandılaş. Siz de sesiylisiniz. Aynur öldü bir dinle o. Kukten öldü. Sabir. Sabir sen qar qo'ytar meni o'g'ilga. Sabir. Men uni qo'ytaman sen ekanini ko'ramda kelib sen qar qo'ytar meni o'g'ilga Sabir.
Нәрсе соңында лақтыр? Ol sen. Yok, ol sen. Aynur nerse sonunda haber. Ol sen. Su, boz, dengiz, bir ayak oktan. Yok yok ol sen. Yazılı kıyaş nuru. Ay yıldızlar. Beni yaratan sen Aynur. Ninde yaratan sinandı. Hayda. Sen beni taşlamazsın. Bir kaşanda taşlamam. Eğer sen beni taşlasan, ben ölem. Eğer sen beni taşlasan, min de ölem. Eğer sen beni taşlap başka bağlaştırsan, ben bile şu kıyada kukunda sitirem. Tukta. Edeyi kömürü. Bırakmışsın mı? Yok. Hayda gittik be. En inşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, milyon. Koydan varsak da koydan yüksekteler her vakit bizimle bulacak. Bizden olmayacaklar. İyi, onlar bizni ömrümüz boyu uzatып baracaklar. Sen bir bulmağında şu yıldızlara kara. Qara be. Men bulmaganda sen bu yulduzlara qarang. Men de ularga qarayman. Ko'z nurlarimiz shunda qolib. İyi, kızılları dışında kalıp şundan izlep tabarmız. Lakin benim armaya gitmesin bak. Ama senden ikinize iledim koytursun. Ben sana sağınıp katlar yazarım. Eylesinin koyttu diyen haberin kilgeç. Bir
üstünde soldat forması kolunda şomadan bize salındım bağırım diğer mi tabi aşmayı boynuna soldurman. Ayı, senin otoma soğuk bir resmisi kullanmak tutarıp, bir ele eğlendirme şekilde eğlendiren. Şu nasıl kullanmak tutarıp, oğul kalıp bakyan. Eteğinle kumlu sürün. Bütün oğlu şaklattırmak itip ümit gelmesin. İyi şol, senin üstünde para kaçtı. Melike'ye de bakiyeli kiki. Oy. O kulmek, boynunda kübelek, emin. Emin o kırsıvan kavarıp kırgan o kulmek giyermen. Kulma perçapkalar. Başıma fatam, ok şişekler. Sen beni ok başına oturtursan. Yok yok, taran kaska, paratka. Oh, bile bunu direkt bulaşak. Ene, Ağlı bırak, bana kızım ya. Yaptır faydalı. İyi şol, bütün oğul halkı altında şoytırıp. Yürür biz, ey kındaşırlarını bizge. Ne bu ailede sanmış şapşıkı tülektirdi bir diyeşekler. Ayı, almasın isini kullanmak tutarım. Teke teke to başına oldu. Aha. Krali, Olina. Niye 2 yıllık biterge? Ene poyuz girer. Niye şu poyuzdan çıkmalan da yine niye boşuna şişekler çekip desek? Ege ne şişek geldi? Eydelere jime koysu var mı oldu? Ben çıktı şu tarafa. Var indi yürümeğinde sonra kalasın bilmem. Olina, mi hasip kıt mine. Әйе, мен алина. Телеграмма бергән инде. Әллә алмадыгыз инде. Oldu, biz bir kında sizinle başarılarına girgen idik. Oy bakımlar koydarsın, koymaklar mı ne? Алар соңрак кайталар. Мин алардан тәрәк кайтырга булдым. Сезне тизрәк күрәсем килде. Poyuz biraz soğardı bu haymi. Ие, юлдан иде булган. Авария дибәттәр бугай. Ni size bütün ne tanımam da Sabir abi. Siz beni tanıdınız? Томиша, мин дә синең фото сүрәтеңә бар менә. Әниләрдән төшкән. Bu tıkı bulaytırıp gidelim siz bir de. Юк инде минем өчен бик матур. Siz bizim yollarını bütünlüğe unutup bitirgensizdir indi. Kökten kaytkanınız yok idi bir Sabir abi. Юк инде бала чакта хәтерләр каян тылсым уйнаалар. Бергә җиләккә урманга йөрүләр. Шума су койдылар. Атка атланып болын буенча йөрүләр. Сине кул җиттем дигәннәрне аттан егылып төшүләр. Булар барсы да минем өстә. Шундый шайкасы чыгыйды. Чәчләрендә зәңгәр бантик, күзләрен зәп-зәңгәр. Өстендә күбәләк сыман ап-ак күлмәк.
Atqa atlanmansın da, kolun boyunca ışasın da, ışasın. Мен сиңа сыкланып, көнләшеп карап тора идем. Кара күзең нинди зур. Мин Якуб җитә алмыйсың дип калмаса, миннән көлә идең. Sabir abay, hatırlıyorsunuz bir işte kurallığa atlamak, yığılıp düşken idiniz. Ey, bir генә тапкыр булмады инде ул. 100 тапкыр булды. Менә шул чаклар, шул киләләр. Ничек истән чыксынмый ул инде. Кичкенә булганда, сездән күчеп киткәч, бүтән авылга кайтмабыз. Сине бүтән күрә алмамын дип, әти-әнидән кушып кына җырлый торган идем. Балачага. Менә балачакта киләләр. Үсә тагын сагындыра икән ул инде. Армиядә хезмәт иткәндә дә һәр чак үз алдында идең. Атка атлангансың. Колың буенча ышасың да, ышасың. Ул вакытта син кичкенә идең әле. Ә хәзер кара нинди зур. Тот та кияүгә бир үзеңне. Yoga irte bitele. Әле укып бетерәсе бар. Аның Казанга укырга керәсе бар. Бүген сез бездә кунакта. Мин сезне бүген үзегезне алып чыгармын. Клубка авылның бөтен матур кызларына таныштырып бетерәмен. Бәлки үзегезне өйләндереп җибәрегез әле. Синнән дә шибәр кыз, гүзәл кыз юк тора инде авылда. Бәлки үзеңне алып китермен. Юк, Sabir абый, минем бит яраткан җегетем бар. Нигә ник мине дә яратырсың? Юк инде. Йөрәк ике кешене ярата алмыйдыр ул Sabir абый. Алина, мен кайтам, каршы ат. Менә монсы Айнур. Заң белән бергәләп сезне каршы алырга килдек. Таныш булыгыз, Айнур. Айнур, Батман, Сабир. Айнурның әти-әниләре укытучылар, алар безгә күршеләреннән күченеп килгәннәр иде. Без аның белән бергә мәктәптә укыдык. Хәзер бергә икебез Казанга экзамен бирергә җыенабыз. Айнурны армиягә алып китмәселәр. Име Айнур? әйе. Сез инде укып бетергәнсездер инде Sabir абый. Укып бетердем, эшлим. Юрист. Бу булай диме? Торыгыз, суд идет. Айнур, син ник бер дә дәшмисең улай? Әлбәттә катыш. Такыл дидерәм бит. Мин сүзне сиңа һәм кунак егеткә бирәм. Ике кеше сөйләшкәндә тыңлап торышла кирәк. Sabir абый, әйдә, әниләр дә көтә торганда борчылып беткәннәрдер инде. Кайтмыйм мин, бара бар, кунак егетем бар. Айда на кончику барана. Ойда, шоярма, мин сиңа булышуга түгел. Әтигә әйтсәм, кирәгемне бирә. Табиб, нигә әйткән тормамыйсың син? Биш айың юкмы концерта, конечно? Мин синең кем икәнеңне беләм, син Айдар. Ну, кулыма эләксә, йөрәгеңне бирә. Эләкте хәзер көтеп тор. Шулаймы? Әти, Айдар. Нигә чыгасыңар бит? Дурак. Нәрсә дисең? Яратмыйм мин сине. Килеп айткылар ишетме? Жюлия, мин яратмыйм мин сине. Юк, яратасың син мине. Юк, яратмыйм мин сине. Яратмагач, нигә ул икне кемеш кылсаң? Жюлия булган. Юлер белән дурак икесе бер камырдан инде алар. Теге вакытта нәрсә дидең әле син миңа? Эльзаларның туган көнендә? Кайсы вакытта? Нәрсә диде? Руслан сиңне күтәреп алып сыртына салгач, ой, сүз нинди бактыр, нинди акыллы, нинди булган егет диде. Беренчедән, ул минем Руслан чыгым түгел. Һәм бер кашан булмады да. Икенчедән, ул мине просто яратып, ошатып кына йөрде.
Бишкекке yol итәргә баралар. Үзләренең машиналары да бар. Нигә маргана кирешмәсен алайса? Белмим инде. Әллә нәрсәсенә башым әйләндерде. Значится, баш әйләндерерлек егет сайлагансың, ва? Ай, үлем. Кеше көлдермәйне зинһар. Нигә мине синен көлерле? Шит илләргә йөри торган бай малайын ташла, авыл егетенә кияүгә чыккан диярләр. Әле соң түгел бар, киемнәрен җыйла. Чык та кит. Нәрсә? Син нәрсә? Әле шуны әйтәсеңме? Шуны әйтәм, оның машинасы бар имеш. Аңа китсә, бездә дә бар ул. Абзарда ат, кир юу машинасы. Сифарат айырып торган машина. Чәч кырап торган машина. Кирәк икән колхозда ничә машина бар. Дитте трактор, бит. К-700, мотоцикл. Менә кирәк икән, аларның бит барсылар менә безнеке менә шулпан. Ойда. Яу. Син мин бу олай шоярмайына. Олайса китәм дә барам. Ойда, Казанга? Үзем бит әнә кит дисен, яратмыйм сине дисен. мин аты сүз әйттем менә. Әйттең? Ойша. Соң әлегенә? Син мине дөрес ишетмәгәнсең шулпанны. Ойда, әйдә болай ямьсезләнмик әле, Жүләркәем минем. Мин сине бер кайчан да бер җирләргә дә җибәрмәячәк. Окша, шикил, байлык, алар бер айлык. Күңелең бай булсын. Әле бит сине безнең яклардан таныштырырга бирмә. Әйдә, урман болыннарга алып барам үзеңне. Андагы матурлык, челтерәп аккан чишмә тавышлары, теге якка барсаң сандугач сайрау тавышлары. Андый матурлыкны белән бер нинди ишкилләр дә астырган. Безгә килгән кешеләр бездә я мәңгегә кала, я нәрсә ишкә муен басмай. Ойдар, нишлисең, Ойдар, әнәй, җаврасызмы? Кил. Килгәнең белән муендан сона менә. Нәрсәгә дип алдыгыз бу хатызны миңа хатынлыкка? Бер нәрсә эшләмәйсез. Ашау пешерә белми, Үлем. сыер сава белми, иренә тәмләтеп ашау пешерә белми, Үлем. мунча яга белми, Үлем. Кержуа белми, көтү куарга тура алмый. Гомумән, җыеп кына әйткәндә инде, авыл җирлегенә бара торган кыз түгел. Балагызны бәхетсез итәсез килинә. Әле булары ерунда. Әле балалар булса, ай, барыш бетте. Эшләр кара. Эй, Жүләр. Әнәй, мин дә шулай дип әйтәм инде аңа. Ошамый. Минем киленем кебек, башкаларда мондай килен булсамы, кара син аны нинди матур, сөйкемле, эшчән, шәһәр кызы дип тормый, бөтен җирне җыештырып чыккан, керләрне юып белгән, кара әле син моны нәрсәсе ошамый? Әле генә аша син яраткан аш дип ашау әзерләде, бар кертә аша. Кара син аны. Әле Алла бирсә, көтүен дә куар, сыерын да табар. Мин әйтәм, нигә шундый акылсыз малай үстердегез сезне? Карагыз инде моны. Не серьезный такой. Әнә Айнур абый ичмасам, бөтенләй башка. Нинди акыллы, тыйнак. Әле аның Айнуры моңа караганда да шуграк, наянрак иде. Әлсәң син үзең, нәрсә дип минем бу җүләремә кияүгә чыктың? Нәрсә син яратасың син моны? Әнә шул җүләрлеге, шаянлыгы, маймыллануы ошады да инде. Белмим, ничекләр яшәп бетеремен инде мин аның белән. Әни, ул түгел. Мин аны үземә караттым. Син? Әйе, институт ишек төбендә ширкәләшеп ике кыз сөйләшеп басып торалар. Мин болар янына килдем дә хәзер. Здрасте ди. Тегеләр миңа бу итеп карадылар да, теге кашыклар да киттеләр. Юк алып калмадым. Теге якларына чыктым да, яңадан здрасте ди. Телегез итмәләсез ди. Шулпан миңа шуннан соң акаеп кына карады да. Отстань, Менә, нә эшләй? Шулпан шундый матур инде күзләрен дә ала алмый. Шулпанга синең күзләрең матур. Син миңа бик шат. Синең белән танышырга буламы?
Şulpan, yok. Enektaş, sınardım. İrtegen şu vakıtta obayımdan kildi. Yaradı, irtegen bileyden şu vakıtta obayımdan kildi. Şulpan şundi matur indi, şundi mine şiper. Yara demişten güne. Kim kimni paraktıralım eyten, kim kimni kebular. İkincisi kimni gitse. Yok. Yok şu. Balar şeşekiler alganlar tutup ikevleşip abi bilen beni kıtıp da hazır bekleyin. Gözüm geldi. Şulpan abim koyasın diye. Ben eyten abim bunaklar anlamış. Gözüm geldi mi? Bu sırap durmadılar yarar dediler de üzerinden koltuk attılar da alıp gittiler buna. Tuğan günge barabız iken bunların yigitleri kızıktırır aşı. Şundan sonra barıp verdik. Büttünü sırtığında şeker olaylar indi, plak olaylar. Bilmeyin miskin? Ağıl olay bulan bir kini mangayla yazılıp koyulan. Tuğandan sıra yazıldı. Bundan sonra bir sekildi de bana sıralar bile. Şlatak sıra. Ağılda kallarını çıksın. Bir şey atarsız, nerede suluysuz. Yuvalıp kalmadım. Ağılda meyette bir şey. Ne var yaşam yatağı dedim de. Bu tervalında sırtına saldı. What? Bundan sonra şulpan bana yarısı da kaldın de. What? Ey kızım. Ulan nesilleri bile şimdi şayanlar, şürerler indi. Yani, ellesinde anı yakındı. Nişik indesin uz balanı yaklamışsa, şik kişi balası yakalıkarsın. Yani işler geldi hazır ha. Ne işler gelsin ya. Ey tukkayinde, karale, nişiginde min özümüzün iyice kirgen balanı yoklamışı, ul şehirden koytkan iyelenir, siz biz hazır ikigizde, benim için, büyük kaderliler, gazizlerim, siz benim için. Mine nişi gidip matur ittirip toy yozdurdu. Bütün ağıl halkı hala güzeli nindi matur karılar dediler. Allah bilse, bağlar üstürürsüz, bağ halkının, ağılının yüzüne top gidirmezsiz. Ey balalar, mine oyunura bıyığızdan, şundi matur itip, tuyular uzdurarga hıyallangan idi. Nasip bulmagandır indi kuresin. Belki üzerine kimi tavuk takıyor. Aynur o günden yoratkan kızı var idi. Var. Onlar onine bilen ikisi Aliye Banu bilen Halil gibi. Oğulda en motor barlar idiler. Yoratkan kızı fazla koydu. Onine o. Bu belek gibi ışık kına yürüydüren büyük zikrimde kız idi. Yep yaş başlarına müdere almaslık kaygılar düştü şu balakayının. Başta bizim ırmağın altına vargan yerde başkası bitirdi. En iyisi onun kaygılarını müdere almanda kırdı zikken şu kulüpte gitti. Aline o vakitte kazanda okul yürüydü. Onlar mine Aynur abiyğızның onun haberi. Ey balakayım, nişik düzgendir. Şuadır indi, ıntılıyım degendir. Okuğun taşlap, kazanını taşlap, hatta onu taşlap. Yıraklarga, Taşkent yaklarına o gidip vardı bir. Aynur abi sıraşa mı? Yok. Aynur burada sıraşmadı. Oyda oğlum, senden sorağanı bulmadı. Koykaçta sıradı. Muңаттым. Yağdı. Mena kelgen бәхетсезлек сиңа килмәсен диде. Шуннан соң узгатканы юк. Үземнең дә яраларына бер дә тоз саласым килеп тормый шул. Nəsiz hazır yaş bağlar. Olğa tavada şulay matur ettirir. Бәхетсезлегенә итеп яши olsagız yarar idi. Valla kaygıları күрмәсәгез иде балакайларым. Карагыз әле, Aynur abiyğız su буена киткән иде бит. Барыгыз әле алып кайтыгыз. Хәзер рәхәт була күрмәсен. Әтиегез дә кайтып җитәр. Ә мин ошаулар әзерли торам. Балалар, барыгыз Aynur abiyğызны алырга барыгыз. Яра. Ayda. Нәрсә? Yoratam min seni. Нәрсә дисә, ишетмәй, колак ишетмәй. Yoratam min seni. Sine başka
Әллә нәрсе ди, кышкырып айт, құлақ ишетмей. Ойдар, әгер де сен мені yoratmasang, meni to'slasang, men o'lar. Men borында sen tilagенче эшләрмен, көтүен дә көтәрмен, сыерын да савармын. Тик аерылышмыйк кына яна. Кара инде, син бит шундый матур, шундый акыллы, шундый сөйкемле. Син чын хирург булачаксың. Ишанам. Шүләркәйем, мине... Ойдар, Шулпан келінім, әлі генә тойлары болды. Ишеттем, бәхетле булсын. Шулпан, Ойдар, күрәгез әле, сез әле нишләп китмичә торасыз? Абыегызны кайтырга кирәк. Күрәгез әле. Туктар, абыегызга Алина апагызның кайтканын кинәт кенә әйтә күрмәгез. Сен карайтыгыз, мен кайтуым турында, мен аны күрәм дә. Исән икәнлеген беләм дә, китәм. Ничек булай? Каян ишеттек. Ничек булай? Сездә шундый хәлләр бар икән бит, Аклина апай. Сул апаң әйткәндер инде. Алар Ташкентка туганнарына киткәннәр иде шул. Сул апаң әйткәндер инде. Сабир нәрсә диде? Ничек җибәрде? Сабир үзе сүз әйтмәде. Мин аны күрергә рөхсәт итәсеңме, Аклина апай? Читтән генә күрәм дә. Алина, ничек итеп итмим ди. Аны бит әллә кайлардан килеп күреп киттеләр. Алина, әдәм шамаслык хәл бит. Айнурыбыз исән булды бит. Әйдәле, шуның кадәр җирләрдән килеп. Алина, әйдә, синләр сигәле. Фуат абыеңда кайтыр хәзер. Әйдә, Алина. Юк, апай. Аклина апай, мин менә шушында гына торам. Аны читтән генә күрәм дә. Китәм. Ишеткәч ышанмадым, Аклина апай. Айнур үзе ниләр сөйлисең? Айнур бер ни дә сөйләмәй. Ул кабер янына барып утыра да кире кайта. Үткәннәребезгә батыргандыр инде балакаем. Алар бит отрядлары белән харап булганнар. Бер Айнур исән калган. Алар бит ничекләр итеп кенә син аңлатыймсың. Алинәкәем. Аларның бит Соңында икенче кешене кайтарган булганнармы дисең, Аклина апай?
Ул кешенең дә яратканнары, әти-әнисе, сөйгәннәре булгандыр бит. Ничек болай булды соң бу хәл? Алина, хәтереңдәме? Табуты кайткач, ачып күрсәтегез. Кемсең? Балам белән саубуллашырга бирегез дип мин күпмеләр ялынып җавап сорадым. Бу хәлләр булмаганда булыр иде. Алар бит мине галәккән булганнар. Аның урынына икенче кешене җибәргәннәр. Туганнары килде, әти-әниләре килде. Кабереннән алып китәбез дигәннәр иде. Каберен матур иттереп, саклап, чәчәкләр утып саклагач турсын инде диделәр. Айнурны безгә килеп җирсен. Малайыбыз кебек булыр диделәр. Хәбәрләшеп торабыз. Алина, әйтәләр бит җырларда. Әтием үлде, Ватан сугышында, бабам үлде, Герман сугышында. Абыем үлде, Афган сугышында. Сөйгәнем үлде, Чечня сугышында диеп. Эй, Алина. Эй, Алина. Менә хәзерге заманда нәрсә җитмәй. Күпме балаларыбызны бер кирәкмәгән сугышларга алып китеп, гарип итеп кайтаралар. Рухлары сынган балалар. Үзебезнең тормышта да үзләрен таба алмыйча харап булалар. Ә безнең Айнур, Алланың рәхмәте белән, исән бит, Алина, исән бит. Әней! Әней! Баламзары! Şehrizade! Gel ki bu sana var mı? Hayda! Tutma! Ulan, Şulpan белән Айдар сине алырга киткәннәре ишетмәделәрме ни? Yok! Ey! Allah bilmesin kor verirler şunlar dolaşarlar. Yani ben koran indi balıkla gitti bizge. Ben bunun balıkını ömürde tutkanım yok. Hani bir kışkıra, ey sikire, bu balık bizde kadar bulunmayın. Şuler minekten bizde kadar olsa ikimiz de su bastırıp çabuk. Uzak kata kata küle, sikire. Bu demli bulaydı bu ha. Oşağa sizge kırılın de. Yani, bunda kim var? Yani, diktaşmışsınız. Min bu. Aynur. Kim? Min. Alina. Alina? Sen mi? Ey Min. Sen ikensin bit Aynur. Konakta kayıttınız mı? Ulan, seni икәнлеген белгәнгә күрә, сине күрим дип кайткан ул. Şimdi kurulga bakkan. Ey Aynur. Seni görürge. Kuruyorsun. İyisen. Elle benim kayıtta haberini işitkeş. Benim karşılarına dikildin mi? Bunu şeşeklerini sıyıp mı? Şeşeklerin var mısın? Var Aynur var. Var. Minallah. Sen bu Aynur. İyisen. Bak mindi şeşekler. Bunlar dolu şeşeklerini tükürmeyin. Bana bulun. Kız şeşeklerini yine. Koydalar. Улым, sabret. Улым, ярамаялай. Улым, Yani bizni olayına bile gına kaldır. улым, Алинага урсыз әйтмәсен карысын. Улым, Aynur. Aynur sen min etken sözlerini unutmadın mı diyor. Benim hatırım yoksa. Ben bir neseni de tutmadım olayına. Dürüst. Ben biraz unutulup durdum. Mena hazır nişik yaşarga indi Aynur. Eliga kadar nişik yaşayan bulsan. Şulay. Sen bakıtlısın de. Ey, benim bakıttığım var, balam var. İşittin. Aynur. Beni unutmamış rahmetim de Aline. Aynur. Odaş. Mene kurdum indi Aline. Mene bu min bulan. Min ise. Ağası var ki.
Nega deb qaytding? Meni qisqanirga mı? Men g'aribni ko'rarga mı? Yok yok Aynur. Sen gariptin ben. Sen şunu Aynur ben yaratkan Aynur. Men yaratgan Aynur. Narsa so'ngni yaratdi. Dashmisi. Amina men bilan. Mina mundavi. Erini, saqaray seni birligine minutga o'tirgaylik bermaydi. Qo'ydanına barsam da qo'ydanına yüksem de istersin. Sen meni bilan bo'yi ko'tarma degan eding. Birlikimga dolaştırma. Nindagi davurliklar kisene degan eding. O'ldi degan xabarga do'shanman degan eding. Aqasi borki, iring ko'tadi. Ir xotinna ilemanadigan tema xabar to'g'ritib kelishmiyor. Aynur. Aynur deganim sen beni g'ayiblaysan. Ben seni kutaydım. Ömrüm boyu kütken bularıydım. Senin bunu haberini işitirle bir hoş oyla bulmuşsun mu? Haberinden düşüp yatarday buldum ben. Lakin Allah'ın ölüp bulmayken bulmay. İnetkine etiyen ölüp gitti. Şundan sonra senin titrendirgiç haberin. Bu kaygı hasretlerge şıdı almıyor. Ağılımda, okulumda taşlar şiddetlerge шығып gitti. Yolumda son bir ışırandı. Biz bitgir işeviydik. Ben tursam da yatsam da Sildivan'ın gözlerine karadım. Sildivan'ın kükreğine başım koydum. Aynur, sen bir gün sayımın kışlarına gireydin. Sen bana yakın ayasın, ben de sana yakın ayam. Kullarını susasın, ben de susam, ben de arındım diyende yok karşılasın Aynur. Ne gelip sen beni jellemişsin, ne gelip kıskanmışsın. Kızgandırga? Seni mi işin kızgandırga? Sen galip kolemek tüge. Senin girin, balan mı? Sen beni kızgan, yok yok. Kızganmağız, iştahsın mı? Kızganmağız beni. Miden noktan tırışık kalkışı. Miden eligen kişi beniysen. Akası var ki itiringe. Sabirine selamek. Beniysen. Tıtta. Gitme olayına. Tınlarım yine olayına. Lafı uydu. Menilikkiga Aynur tugel. Ul Aynur o'zini xiyallari bilan chetda qoldi. Men seni g'ayiblamayman. G'afur et. Munda senda, menda g'ayiblik tugel. Men bir kerakmagan shahar ovullarini yondirib, sobibolarni, ota-onalarni, abi-bobolarni o'tirib, bizni kabi yoshlarni qo'lsiz, oyoqsiz, ko'zsiz qoldirib, bizni baxtsizlikdan, bizni yetimlikdan, boyib yotishlarni, lazzat olishlarni g'ayiblayib. Menda vitaminiga sug'ishib ketmadi. Vatanıma xizmat etarga, o'zingizga tug'ilib bularga, sigarima kelib qaytirga, oila qilirga, bolalar ustirga deb xiyollanib ketdi. Lakin bizning yaxshi xiyollarimiz shunga oshmadi. Men seni palatlarga o'tirta olmadim. Qo'llarimga ko'tarib to'bashlab bera olmadim. Shulayda yasharga kerak. Yasharga. Mana bitsin. Tog'ida motorlanamsan. Shashlaring shulay motor. Ko'zlaring bulun chashak gibi chizab tuzangan. Aynur ala sen beni ko'rasin bu. Olinga. Gilginam. Sendek mening birginam. Eshigingda men seni ko'rdim. Mana bitsin. Oppa kulmakda. Qo'llarimda bulun chashagi. O sen. Haq qorong'u dunyo. Yok o sen ham yorqin dünya. Bir ışımem jillerge dolarda
Рахимова, син бит минем бер генә. Сез бүген нәкъ менә афганчыларның тормышының бер өлешен карап үттегез. Аянычлы хәлләр. Елмайта да, елата да күңелләрне тетрәндерә торган. Әйдәгез әле, хөрмәтле тамашачылар, сезнең көчле алкышларыгыз белән бүген безнең афганчыларга бүләк итеп шушы үзешчәннәребез куйган спектакльне уйнаучы үзебезнең үзешчән артистларыбызны сәхнә түренә чакырабыз. Айдар, Айнурның әнәсе Рүзәл Зайнулли, Шулпан, Гүзәл Шарафетдинова, Әхлимә, Айдар, Айнурның әниләре Дамира Гыйльмуллина, Солу Рисәлә Рахимова, Сабир Алинәнең ире Руслан Ашрапов, һәм рольләрнең берсе безнең Алинә Рүзилә Шамгаева. Бүген сезнең барыгызның да күңелләрен тетрәндергән, күзләрегезгә яшь китергән, афганчыларны, аларның изге бурычларын үтәгәндә күргән, барлык авырлыкларын исләренә төшергән, көчле сәхнәбезнең иң оста рольләр башкаручы егетебез Рамил Файзрахманов. Barchamızga da bik zor rahmet. Spektaklni sahnaga qo'yish Gulina Shayxiy. Hozir endi naq mana shu sahna turimizdagi o'zishchanlarimizga rahmat xotlari topshirish uchun so'zni o'zimizning jirlik boshlig'i Olmaz Ildarovna beramiz so'zni. Rahmat etingiz. Şimdi Şınlapta tiyatrının başında etkende izləyişə Zırlatıqda otura turgan tiyatr oldu. Hikmator, Kurka, rahmet barınızga da. Şimdi şuşu tiyatrımız bilan qutlab, sizga rahmat topshirib ketasiz. Ben o'qiyim. Qolganlarning ismlarini aytaman. Hürmetli Ramil Mecitulu, sizge jirligimizde uyushtirilgan madaniy charalarda aktiv qatnashuvingiz ham rayon ko'lamida uyushtirilgan botirlikqa ham xatirlovga 30 yil deb isimlangan Afg'onchilar baygesi qissalarında sahnalashtirilgan Islomiya Mahmudovaning Sen bit menim birginam deb isimlangan melodramasındagi rolingizni usta boshqarib, xalq muhabbatini yo'llashingiz uchun ulug' rahmatimizni bildiramiz. Gerçekten çok sağlıklarga ko'ra, insanlik sog'liqqa ko'ra, ijod hizmetinde motor turmushga kelishga aktiv ishlar bo'lishini tilab qolamiz. Güzel sanatçıdır. Güzeler olacaktır. Güzel sanatçı. Güzel sanatçıdır. Samir
Merhaba, ben size. Hemen sağ olun. Eğitimde bizden şu kişini uyuşturgan, veteranlarımızı jıygan, şunu halkını jıygan, hem şu aytır spektakl uyuşturgan kızlarımızga rahmet aytasim kile. Klub müdürü Zile, biblioteka müdürü Nilay, hamda Malik. Vallahi yoldaşlar, kalan bu bir ay içinde, ayağın içinde şunlar bir istedik durup, bunlar sizler bir duraklar. Bileşekte de şu ayetleri halkın kumurun kurup, şimdi sizdeki Avişnayka Erkvarkın'a bir konsept değiştirildi. Sizdeki ayğın atığı 60 ayın kilip çıkar. Sizge de hücumның rahmet kalklarını topşırıp ötesin kile. Hürmetler Elif Rakip oğlu, sizge jirliğimizde hem rayın kuleminde uyuşturulgan batırlıkka hem katırlığına 30 yıldır isimlenen Afgançılar beygisi kısalarında şoralarını aktif uyuşturulduğu için olu rahmetimizni jitkiremiz. Gelecekte ben kuşaklıklarga kömülüp, isenlik, sağlık bilen icad çeşmesinde yüzüp motor turmuşta gül şuay aktif, öz işinizin ustası bolup, tağın da motor kişiler uyuşturgan nasip bolsun degan izgi tilekte kalarız. Bizde daha çok fikirlerimizi, kelgen konaklarını şu iştirakli gün bilen kutlap ötesim kile. Kelgeningizge, katnaşkanыңызga bek zo'r rahmat. Hem endi eligine. Mana bu büyük motor çeçek beylemi Moskva yaklarından kildi. Hem anın iyesi bizning medeniy choralarning har birisine otlığıp gelip aktif katnaşuşı Damirovnaning qizi Güzel'den enisine bulak. Hürmetli tamaşaçılar orasında her birimizni bayram ruhu bergan Afgançılarımız sizge ulu rahmetlerimizni aytamiz. Sizge bugungi bayramimiz ko'ngilingizning bir qilnag'ina ozgina bo'lsa kelib jeta olgan ekan. Biz shuning bilan baxtli. Kelajak umrlaringiz uzun bo'lsin. Har vaqt oila minligida motor ettirib yasharga ham birga shulay. Shunday teran ishtalikli kişiler o'tkariga nasip bo'lsin. Hürmetli avuldaşlar, şunday kişilerimizge zallar tuturup gelip güçlü alkışlarınız bilen bizning o'z ishchanlarimizga bizga ham endi bizning afg'oncha yigitlarimizne hurmatlab kelganingiz uchun ming rahmat sizga. Esen sog' bo'ling'iz. Ham endi 22 kunni biz sizni shu sahnada xotin qizlardan gina turgan bayram konsertine 24 kunni Şerifjanov Radiklar avul başındagi tog' show bayramine rahatlanib kutib qolamiz. Bayram bilan deb aytib, izgi tilaklar bilan kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'lishamiz.